Nasoma katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura 6 mstari wa 15 mpaka 17. Hamjui ya kwamba miili yenu ni viungo vya Kristo? Basi nitwae viungo vya Kristo na kuvifanya viungo vya kahaba? Hapana hata kidogo. Hamjui ya kwamba yeye aliyeungwa na kahaba ni mwili mmoja naye? Kwa sababu anasema wale wawili watakuwa mwili mmoja. Lakini yeye aliyeungwa na Bwana ni roho moja. Mungu atusaidie sana. Wanatuuliza ya kusema, hamjui ya kwamba miili yenu ni viungo vya Kristo? Kwa yule anayejiita yeye ameokoka, jua ya kusema mwili wako wewe umekuwa ni kiungo kia Kristo, ni viungo vya Kristo. Sio tena mwili wako wewe. Mungu tusaidie sana. Sio tena mwili wako wewe utawalishe gisi ulikuwa unautawalisha kabla haujampokea Kristo. Sasa inakuwa ni yeye sasa atuongoze kupitia gisi atakavyopenda yeye mwenyewe. Sio tena sisi kujiongoza. Mungu atusaidie sana. Gisi tulikuwa tunajiongoza kabla hatuyaokoka. Nifanye washarati huko naenda. Niende nipigane huko naenda. Nifanye wazinifu huko nafanya. Nifanye hiki, niseme uongo, nifanye hiki kabla haujaokoka. Lakini ukishaokoka, jua ya kusema mwili huu hauna tena wetu, utakuwa ni wako, kwa sababu ndugu mpendwa, ulizaliwa katika mwili. Lakini utakapookoka, jua ya kusema unazaliwa kiroho. Mungu atusaidie sana. Bana tuambie ya kusema ule anayeungana na kahaba wanakuwa mwili mmoja. Leo makanisani inakuwa ni mafashion. Mtu anaimba pale, anakitega uchumi yake pale kia girlfriend wala kia boyfriend. Angalia kusema tuko kaka na dada katika uimbaji. Angalia kusema tuko mama na mtoto katika kuimba katika kanisa. Yeye Kenya anapenda tu arizishe mwili wake na anajiita ya kusema ni Mkristo. Ndugu mpendwa, sikani kufasirie. Furaha ya muda kidogo itakuchelewesha mbingu. Furaha ya muda kidogo hautaona ufalme wa mbingu. Bana tuambia ya kusema yeye anayeunganishwa na Bwana anakuwa roho mmoja, na yeye anayeunganishwa na kahaba anakuwa mwili mmoja. Ndugu mpendwa, sikani kuambie, mwili wako ufanye kuwa maskani ya Bwana. Usifanye kuwa maskani ya mapepo. Usiitwe jina la kuwa hai kumbe umesha kufa. Huku unadanganya watu ya kusema umeokoka, lakini ndani yako wewe mwenyewe unajitambua ya kusema niko mbali na Bwana. Mungu atusaidie sana. Huku wewe mwenyewe unajitambua ya kusema hapa kweli sina sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Mungu atusaidie sana ndugu mpendwa. Inatubidi tuikale sawa sawa na gisi Bwana anavyopenda. Mwili wako sio mwili wa kusema ujitawalishe gisi unavyojisikia. Ninakuwa sasa kipindi unaokoka, mwachie Mungu mwenyewe akuongoze. Achia Roho Mtakatifu akuongoze, usijiongoze mwenyewe. Wanatuambia kusema ule anayeungana na kahaba anakuwa mwili mmoja. Leo unaona msichana hajaolewa bado, mvulana hajaoa bado, lakini unaona wote wawili wanaenda kuungana, wanaenda kukutana, na huku wanaimba na huku wanafanya evangeliste. Ndugu mpendwa, sikiani kufasirie, ni kipindi cha kujitia tayari. Wokovu kwa sasa unakuwa haraka. Wokovu kwa sasa unakuwa mbio kushindwa pale penye uliokokea. Mungu atusaidie sana.
Mungu atusaidie sana. Utakuwa nasema ujana maji ya moto, acha mbele nimalize ujana wangu, ndio nitafanya kazi ya Bwana. Bwana hahitaji kitu kenye kufa, Bwana hahitaji kitu kenye kuchoka, bali Bwana anahitaji kenye kuwa na nguvu ili kipate kumtumikia. Hata wewe kwa hali ya kibinadamu, ndugu mpendwa, patakapokuletea kitu kenye kuharibika, kitu kenye kuoza, utakikatala ya kusema nahitaji kitu kenye kuwa kizima ili na mimi nipate kukitumikisha kiniletee faida katika hali ya kimwili. Na Mungu ni vile, ukishachoka ndugu mpendwa, hautapata nafasi tena ya wewe ya kusema nimtumikie Bwana. Unakuwa unajitahidi ya kusema acha nimtumikie, acha nifanye hivi, lakini huku unakuwa unajisema hapana, mwili unakatala, hapana, mwili unakangala, kwa sababu ujana wako ulimalizia katika hali ya upumbavu. Mungu atusaidie sana. Ujana wako ulimalizia katika hali ya kidunia. Na wewe mama na wewe baba, aina ya kusema tu kijana ni kale katoto kadogo. Mjana ni ule unayekuwa na nguvu ya kufanya kazi yoyote. Ndugu mpendwa, unakatala kumwamini Mungu ya kusema hii dunia ni mwachie nani? Wewe mwanaume sio wa wote, acha nimchukue ule mwanaume wa mtu mamake kumzalia peke yake. Ule mke sio mke wa mmoja, acha na mimi nicheze naye. Ndugu mpendwa, sikia nikufasirie, ni kipindi cha kumkabidhi Bwana maisha. Mupe Yesu Kristo maisha yako ili apate kutawala mwili wako, sio kujitawalisha wewe mwenyewe, sio nijitawalishe mimi mwenyewe jinsi ninavyopenda. Hapana, ni kipindi kia Yesu sasa atawale mwili wangu, atawale kila kiungo. Kwa sababu ndugu mpendwa, kipindi utakapookoka, unaokoka ni kiroho. Sasa umwambie Mungu ya kusema, Mungu nisaidie niokoke na kimwili, kwa sababu mwili kipindi sijaokoka, Shetani alifunga mwili wangu wote. Shetani alifunga kila kiungo kyangu kyote. Mikono yangu ilikuwa inaenda inaiba, kinywa changu kilikuwa kinasema uongo, mwili wangu ulikuwa unafanya uzinifu, mwili wangu ulikuwa unafanya uongo, unatenda washarati, unapigana kule, mwili wangu ulikuwa unafanya mambo yasiyostahili. Kumbe Bwana, kipindi na kukubali unitambulishe Bwana, mwili wangu nao uokoke ili nipate kukuona. Nikiokoka kiroho tu, lakini mwili utanyangusha, kwa sababu Biblia yangu inatuambia kusema roho ni tayari lakini mwili ni dhaifu. Na mwili yako na makomandema sana, mwili yako na intimidation sana, ana intimide paka utafanya. Lakini ndugu mpendwa, ukimwambia Mungu nisaidie, Mungu nisaidie Baba, nipate kuokoka na mwili wangu uokoke, macho yangu yokoke, ilikuwa naangalia mambo mingi sana, pua yangu yokoke, ilikuwa nanusa mambo mingi, masikio yangu yokoke, ilisikia mambo mingi sana. Ndugu mpendwa, ni kipindi cha kumwambia Mungu niokoke kimwili na kiroho. Sio kuokoka tu kiroho, lakini mwili tunauachia, tunafanya gisi tunavyojitambua. Ndugu mpendwa, tunajifanya gisi tunafanya gisi tunaopenda. Ndugu mpendwa, siku za mwisho tutalia ole 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 na bahati mbaya, kwa sababu Biblia itatuambia kusema mulijifanya kama Wafarisayo. Inje mnajionesha wazuri, kumbe ndani wachafu kama nyoka, wachafu kama chui, wachafu kama njaa. Lakini ndugu mpendwa, ni kipindi ya kumwambia Mungu niokoke ndani na nje. Sio ndani tu wala nje tu, bali ndani na nje. Mungu akusaidie sana ndugu mpendwa. Na njuma unakuwa na makanisa ya leo ndugu mpendwa, inakuwa na fujo. Mtu anaingia ndani ya kanisa, amesema ameokoka, anamwangalia mwenzake kijicho, anamsimanga mwenzake beko ndani ya kanisa, ayatoka hata kanisani kwenyewe. Mungu atusaidie sana ndugu mpendwa. Ni kipindi cha kumupatia Yesu Kristo atawale miili yetu, atawale kinywa chetu. Ndugu mpendwa, Yesu Kristo alipiga hekalu, alipiga watu waliokuwa ndani ya hekalu, kwa sababu walienda kufanyizia hekalu kuwa biashara. Na kanisa la leo ndugu mpendwa, tusifanye kuwa maskani ya shetani, bali tulifanye ni skani ya kwenda kupokelea kwa neno la Bwana ili lipate kutubadilisha. Mungu atusaidie sana. Sio fasi ya kwenda kupelekea
biashara, sio fasi ya kwenda kusimangia watu, sio fasi ya kwenda kuonesha mavazi yetu, bali ni fasi ya kwenda kumpokelea kwa Yesu Kristo, ili tubadilishe mawazo kupitia kanisa. Mungu akusaidie, Mungu anisaidie. Heri mwisho mwema kuliko mwanzo.